megalayapost.news. Nang sekun kinong yalam, bagin nang treshibun kikam. Ka umroi sub center ke belak tei naduk senam kat kendai spa nyup sau kelayok berakhi yak jingdap basan posnem hakikam ban ai jing syakri ke paiba ketika than bat yak te jing rakhi la pelong hamadan umroi habaraki yak te jingdap basan posnem ke umroi sub center la saki da jing dalang udaman bait lamari MLA ke umroi nang tau ba rang kensai karbuki MDC Raja Brahma project director ke DRDA ke Dr. AJ Simli district nodal officer kinong ilam snong kathan umroi lambat kiwe kinong kran hak te gesngi kelaong bagate ka umroi sub center kala de kawai nagi jaka ajing semar ke bala syakri na gumta ki paiba ki basa hak snong ki badan hak thaj umroi nadu ki por ki ba mensyah bat hadu kini gesngi kumba kalong munta ke umroi sub center wala ka de jaka ajing semar ke barit handai kala long pat kum kawai nagi jaka ajing semar ke ba paka bat kala yo ya ke jingero nagi babun ke ba kuntup ru nadu ka sarkar jela nyo pusau tinggi segodan bok bangi yo ia kaban rakhe ia kene kejingdap san posnam namar ladade hakarta briu kumut mentakasngi kalade kejing kemen ka bakrau laya ot uki ko bahe tinggi sutu baki nakaliang jongki sister kiba day in charge kene ka sub center hang niru kila penkre yang siok ban ot uki khat kendai spa nyu puar ngi yo ila ka jong ka state jela la jong jela mekalaya khat kendai spa nyu pusau ngi yo ia ka umroi sub center dia Maria be kajela bat ke nega sub center tipu i nang ni kendiang hang te ide i jaga ibarit ba henry shibun pat kakam ti hang ni kapen i bat kapen urlong ya kajing ong jong wei ni kinong yelam jong ka nega jela kajingi but small is beautiful kanu ka berit kalong ka internet tingi i ba ka nega umroi sub center ru ka de ka wei nakislam ai jing sumar kabawat hai ibor ibarit hai jinglong ibarit henry ke jing syakri ka bakrau kala ay ki khat lai tili gisnong ki badon hapo jong ka sub center bagani kesengi ya kaban yo ene kalat ban ya don ringkat lang bat pi bat hakum kene kesengi ka pen ken mau ya ka menor ka bala letno kisan pau tuli kisnem ki bala letno ki bangim pat don ya ka jaka ban ai sumar kababiang hang ne po snong jongi ngimpat don dispensary ngimpat don health center bat piju perkhat na em haba pang haba sitom sya e pilet ban sumar kumba ong kaskit men ne ngasngeu ban menjur lahab ban sulong sopal lahab ban sulong nget bi no nambar habam don hospital da baburom kidon de kinong pet kinong kan mban se habi pa pet yong teng su kpo lahap pek haunong hanu pentaksyun teng jem ong dik serkai nono ai dawai utang syun mu la jem usu pentiu ya kpo om ban se hari ngasngeu pat banong ai ngu yau blai dei ke jing i ba ka jong blai u penlong yang ngi kum ne kum bangi long menta ta bangi yo ban rakhe lene ban le burom ban celebrate ya ka jingdap san posnem jong ka sub health center jong ka umroi san po tili gisnem kidei gisnem ki balabun ba siteng hi kerta hi ka jing im jong briu hot ngisau tho ka sub center ki kam jong ka ki bamit nene la bon ba ki kam ki ba bhari ki ba bha tam balami na po ka sub center hot nado usnem baladep mangai UMLA jong kani kathan kani ka constituency umroi ngilayo ban play ya katuga ngilayo ban play ya katuga labor room ban sok kilong kme ban delivery le ban khai khilung mga kibok kirweng ro ya kani ka sub center bakanang la soso banle ki kam babha hakipor kisgi ki bansawan hoj ngamla banlen ni kata babale ngilayo hado san pausnem ban penya jene ban pen function ya kane ka sub center kadehi ka jing tresitom bat kadei ka jing teli ki staff ki batrai hapo ka sub center
Ya kate ka labor room. Idon itu long kme na post nong jaya preng. Ibalayo ban khasuk khasan. Ya itu konjong i. Balade pan kerku nangari MDC menta. Iladan sistem menta. Yang konsel yang iladan sistem itu kelung. Kadai kaba ebok ni kaba edaw tam hado kata-kata. But kumba pilay ang EMDC ro la ang ne. Bagan ni ka sub center. Kaladai try ka one of the best. Ngimlaban ang Hapok River District. Bangi krimen scam hero. Bahak kaway ni kaway kasngi. Bangin sayo ban celebrate hero. Lali ban rakhe ban lepuram. Bagan ni ka sub center. Janggo umroy. Bakan yo one of the best. Hapok ka jala me khalia ka jong hibro kaway. Kan sapoy kum kata kasngi. Siya ka Madam Amperin. Kabalong ka minister jang tenat ka kor ka khia. Jang ka me jala me khalia. Lalai te kamet lajong mga bor MDC. Banlej ay ka tu ko memorandum. Bad hero ka klem kut re tang ita. Nakipor cikipor. Ngakren, ngakerpat. Ya ka minister. Ya ka Ma'am Amperin. Bato Madam Sobha, wat kilat kelenti. Wat kilat kelenti. Selu ibut istar kat beron ibut ibor jong pi. Ban penkiu kerdan no ye kaneka sub health center. Naga sub health center siya PHC. Namar kumbalang iya keren latip. Bagane kane ka area ang rojongi ka population kalajan kot sado siya kendai hajar tam siya 10,000 duna. Tatang le ite sub center kan longga bisitom. Yaki staff lani kinos lani ki akan wadi nagi asaro banya tre banya namar ilalong ibarim lo arim batlong kala rit lo arit. Nama lagi upgrade cakap PSC nga tarai kamlong ka jaka hante gi hawat ka jaka ban IA ka sinong na ban IA duno try. Tagi kermen scam. Hi kermen scam hero ba hakipor gi ban sawan. Hi kermen scam ban yo ka khubor ba bhan yang ka health department bangila yo ya ka sanction dan ka promotion ban ra no lan ban perkyu kerdan ni ka sub health center. Naga sub health center siya ka PHC hakipor gi ban sawan. Megalayapost.news